기도만 한 것이 아니라 하나님이 허락하시면 무엇을 어떻게 해야 될지를 계획을 다 세웠습니다. Нехэмээ ганцхан залбираад тогтохгүй. Бурхан зөвшөөрөх юм бол түүний дараа ямар ажил хийгдэх вэ гэдгийг төлөвлөсөн байгаа. 그래서 왕이 네가 무엇을 원하느냐라고 물었을 때에 구체적으로 왕이 도와줄 그 목록을 쫙 얘기할 수 있었던 겁니다. Хаан миний зүгээс чамд юугаар туслах вэ гэж хэлтэл хааны зүгээс туслуулах бүр жигсаалтын нэг бүрчлэн дурдж хэлж өгсөн байдаг. 우리 그리스도인들이 하나님의 일을 어떻게 해야 될지를 교훈받을 수 있습니다. Христ итгэж хүмүүс Бурханы ажлыг хийхдээ яаж хийх ёстой вэ гэдгийг үүгээр сургамж авах боломж байна. 우리는 하나님의 일에 관심을 가져야 됩니다. Бид Бурханы ажилд анхаарлаа хандуулах ёстой. 느헤미야는 자기는 육신적으로 편안했지만 자기 조국의 백성들에게 관심이 있었습니다. Нехэмээ өөрийн биеийн хувьд бол амар таймар байсан ч гэсэн өөрийн төрөлх нутгийн хүмүүс үнэхээр хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай байгаа. 성벽이 Түүнд анхаарлаа 무너지고 хандуулж байсан. 성문이 다 불타고 백성들이 고통받고 있다는 소식을 들을 때 마음이 너무 슬펐습니다. Ариун хэрмэн нурчсан, даман хаалган шатчихсан байгаа тэр нутгийнхныхаа нөхцөл байдлыг сонсоод үнэхээр их гашуудж байсан байна. 구원받은 성도는 하나님의 일에 관심을 가져야 됩니다. Аврагдсан итгэгчнэр Бурханы ажилд анхаарлаа хандуулдаг байх ёстой. 그리고 힘들고 어려운 소식을 들을 때마다 마음의 슬픔을 느끼는 마음이 있어야 됩니다. Хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг сонсох болгондоо тэр зүйлд адилхан гашуудаж шаналдаг тийм сэтгэлтэй байх ёстой. 그리고는 하나님께 기도해야 됩니다. Тэгээд Бурханд хандаж залбирах. 정말 간절하게 Үнэхээр чин сэтгэлээс 진실로 기도하는 그 기도를 하나님이 들어주십니다. сэтгэлийнхаа үнэн голоосоо залбирсан тэр залбирлыг Бурхан сонсдог байна. 느헤미야는 그 왕을 통해서 도움을 받았습니다. Нехемия хаанаар дамжуулан тусан 하나님은 누군가를 통해서 도와주십니다. Бурхан хэн нэгнээр дамжуулан тусалдаг. 먼저는 하나님께 기도합니다. Эхлээд Бурханд хандаж залбирдаг. 그러면 하나님이 도우심을 느낄 수 있습니다. Тэгвэл Бурханы тусламжийг мэдрэх боломжтой. 그래서 하나님이 도와주셨다, 하나님이 해주셨다 이렇게 간증하는 겁니다. Бурхан тусалж өгсөн байна. Бурхан хийж өгсөн байна гэдгийг түүгээр дамжуулан мэдэж авдаг. 그리고 기도만 하는 것이 아니라 준비를 하는 겁니다. Ганцхан залбирдахгүй хажуугаар нь бэлддэг байна. 아마 우리 울란 중앙교회 형제 자매님들은 이 교회당 건축을 위해서 많은 기도를 했을 겁니다. Улаанбаатар төв жуулганы манай ахын дүүсэр энэ барилгын ажлын төлөө маш их залбирлыг хийсэн болов уу гэж бодогдож. 여러분 너무 잘 알지만은 전에 있었던 교회는 너무 한쪽에 있었습니다. Та бүхний сайн мэдж байгаачлан өмнөх чуулганы барилга маань хитрхи их захаар байсан шүү дээ. 말이 울란 중앙교회지 울란 서부교회였습니다. Нэр нь л Улаанбаатар төв жуулган болохоос ш баг Улаанбаатар баруун чуулган шиг л байсан шүү дээ. 차가 너무 많이 막혀서 올 수가 없습니다. Төвжирэл ихтэй байсан учраас тийш очихын эцгүй байсан шүү дээ. 많은 분들이 안타까워하고 슬퍼했을 겁니다. Олон хүмүүс тэрнээс болоо шаналж гашуудж байсан. 우리 교회당이 저 시내 중앙에 있을 수 있다면 얼마나 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있을까? 정말 그 일을 위해서 기도했을 겁니다. Манай чуулган хотын төвд байсан бол хичнээн олон хүмүүс сайн мэдээ тараагаад хичнээн олон хүмүүс цуглах боломжтой билээ. Түүнийг бодонгоо залбирч байсан биз дээ. 기도만 한 것이 아니라 많은 것을 준비했습니다. Ганцхан залбираад тогтохгүй маш олон зүйлийг бэлдэж ирсэн. 느헤미야가 그 왕실의 고위 관직을 버리고 자기 조국으로 돌아간 것처럼 많은 분들이 자기 귀한 것을 하나님께 드렸을 겁니다. Нехемия тэр хааныхаа өндөр албан тушаад тэр их мэдлээ бүгдийг нь хаяад тэр ажлыг хийгээр явсантай ижилхэн манай ахын дүүсэр дотор ч гэсэн өөрийнхөө зүйлийг золиослоод инхөө хийсэн хүмүүс байгаа болов уу гэж боддог. 하나님의 일은 그렇게 하는 것입니다. Бурхны ажил тийм л замаар явагддаг. 그렇게 했을 때 하나님이 도우시는 겁니다. Тэгж хийх үед Бурхан тусалдаг. 디엘 무디가 어느 날 배를 타고 대서양을 건너고 있었습니다. Дээлмүүдээ завин суугаад Атлантын далай гатлаад явж ирсэн. 그런데 그 배 안에 화재가 났습니다. Тэр завин дотор нь гал гарсан байна. 많은 사람들이 무디가 그 배에 탔다는 걸 알고 무디에게 왔습니다. Олон хүмүүс Дээлмүүдээ завин сууж байгааг сонсоод Мүүди рүү шавж ицсэн. 무디 선생님, 우리 배에 불이 났는데 기도를 해주십시오. Мүүди огшоо манай хөлөө утас гал гарсан байна. Та залбирч өгөөч. 그러자 무디가 이렇게 말했습니다. Тэр үед Мүүди ингэж хариулдаг. 아니 빨리 물동이를 가져다가 불을 끕시다. 불을 끄면서 기도해야지요. Ошоогоо хуван ус аваад ирээ. Хуван ус авчираад галаа унтраанга хамтдаа залбирцгаая. 기도만 하는 게 아니라 불을 꺼야 되는 겁니다. Ганцхан залбир дотохоо галаа унтрах ёстой. 우리가 하나님의 일은 단순히 기도만 하는 것이 아니라 먼저 우리가 할 수 있는 최선을 다하고 하나님께 기도하는 겁니다. Бурхны ажлыг ганцхан залбир дотохгүй залбирын хажуугаар өөрийнх нь зүгээс шалтгаалах бүхий л хүчээд ажиллан хийж өгдөг байгаа. 느헤미야가 정말 좋은 마음을 가지고 믿음을 가지고 그 성벽을 재건하는 일을 시작했지만은 어려움도 많았습니다. Нехэмээ сайхан сэтгэл болоод итгэлээр энэ хэрмийн барих ажлыг эхлүүлсэн ч гэсэн эхлүүлсэн даруйдуудаа тооцоолоогүй хүнд хэцүү бэрхшээлтэй зүйл тохиолдсон байдаг. 그 성벽 재건을 반대하는 대적하는 밖에 사람도 있고 안에 사람도 있었습니다. Ариун хэрмийн ажлыг
зогсоохыг хүссэн дотор нь ч хүмүүс байсан, гадна талын ч сүр нөлөө байсан баг. 느헤미야 4장 1절부터 3절까지 읽어주시기 바랍니다. Нехемия 4-ийн 1-3 дугаар ишлэлийг эндээс уншиж өгье. Бид хэрмийг сэргээн барьж буйг Самбалат сонсоод ихэд догшрон уурсаж юудэчүүдийг доромжлов. Тэр ах дүүсийн хэм болон Самарын тэргүүнүүдийн өмнө энэ дорой юудэчүүд юу хийж байгааг хараач. Сэргээн босгох гээд байгаа юм уу? Тэд дахил өргөнэ. Тэд өдрийн дотор үүнийгээ дуусгаж чадна гэж өв. Тэд овоорсон шорооноос тэрч бүхэл шатсан туйрнаас чулуунуудыг дахин сэргээж чадна гэж өв гэв. Аммон хүн Тобиа үүнийг түүний ойролцоо байсан бөгөөд тэр босгож байгаа юмныхан дээгүүр хэрв үнэх хараавал тэдний чулуун хэрмийг нураачихна гэж хэлв. 산발랏은 사마리아 총독이었습니다. Самбалат Самарын өдөртөгч байсан баг. 사마리아 사람들은 혼혈 민족이죠. Тэгээ Самарын үндэстэн бол холилдсон үндэстэн биз дээ. 혼합된 종교를 갖고 있었습니다. Тэр цус холилдсон тийм үндэстэн байгаа шүү дээ. 그리고 여기 도비아는 암몬 사람 이방인이었습니다. Тоби Аммон хүн буюу хари үндэстэн хүн байсан. 이 사람들은 자기 나름대로 세력을 가지고 권력을 가지고 이걸 다스리고 있었는데 느헤미야가 오니까 위협을 느낀 겁니다. Эдгээр хүмүүс тэр их мэдэлтэй байж байтал Нехемия тэндээ сүрээдэрэнгүүт аюул заналыг мэдэрч эхэлсэн байна. 그래서 말로 나중에는 아주 군사력으로 그 느헤미야가 하는 일을 하지 못하게 계속 방해했습니다. Өөхөл их мэдлэр тэр Нехемиягийн хийж байгаа ажилд нь байнга л саад учруулсан байна. 야, 너희가 무슨 일을 하려는가? 너희가 건축하는 성은 여우가 올라가도 무너질 거다. 그렇게 비방하고 조롱했습니다. Та нар одоо босгож байгаа юмныхан дээгүүр үнэх хэрвээ хараачих юм бол чулуун ирвэн чинь нураачих юм биш үү гэж хэлж байсан байна. 그리고 11절 보시겠습니다. 11-р ишлэлийг харъя. 11절에 보면은 우리가 군사를 데리고 가서 그들을 살육하여 역사를 그치게 하리라 이렇게 말했습니다. Тэгэд дайснууд нь болохоор хэлэхдээ бид нар өөрсдөө дайж зэргүүдийг явж очиулангуудаа тэднийг алаад ажлыг нь зогсооно гэж хэлсэн байна. 하나님의 역사에는 반드시 마귀의 역사가 따라간다. Бурхны ажил явж байгаа газар бузар сүнсний ажил саад бэрхшээл зайлшгүй байдаг байна. 한 사람의 영혼을 건지려면 반드시 마귀의 역사도 따라간다. Нэг хүний сүнсийг авраг бол бузар сүнсний ажил хажуугаар нь байнга л явдаг байна. 어느 지역에 교회 하나를 세우려면 마귀의 역사도 따라간다. Аль нэг нутагт чуулганыг босон байгууллагыг бол бузар сүнсний ажилд нь дагчихсан л явж идэг байна. 교회당을 건축하려면 마귀도 따라간다. Чуулганы барилгыг барьяаг бол бузар сүнс дагчих л байдаг байна. 예수님을 죽인 마귀가 지금도 살아 있습니다. Эзэн Есүсийг алсан бузар сүнс одоо ч гэсэндээ амьд байна. 그러나 예수님은 그 죽으심으로 마귀를 이기신 겁니다. Гэхдээ эзэн Есүс болохоор үхлээрээ түүний яланд хэлсэн байна. 지금도 구원받은 성도들이 주님의 일을 할 때 마귀가 회방합니다. Одоо ч гэсэн аврагсан итгэгчнэр бурхны ажлыг хийвэл бузар сүнс саад хийдэг байна. 그러나 마귀를 이기신 그 예수님이 우리 가운데 계셔서 우리로 하여금 승리하게 해주십니다. Бузар сүнсийг ялсан эзэн Есүс бидний дунд байж бидний тэр ялалтыг авчирч өгдөгөө гэдгийг хэлж өгсөн байна. 느헤미야 4장 21절, Нехемия 4-ийн 21절부터 23절까지 같이 읽겠습니다. 21-ээс 4-21-ээс 23-ыг харин бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Тээнхүү хүмүүсийн маань хагасан жад барин нөгөө нь үүр цайхаас мичид гарах хүртэл бүгд ажиллаж байв. Тэр үед би бас хүмүүст хүмүүр зарцтайгаа Иерусалимд шөнийг өнгөрүүл. Тэгвэл тэр бидэнд шөндөө харуул өдөртөө ажилчин болох юм гэж хэлв. Тээнхүү би өөрөө ч миний ах дүүнэрч зарцар минь намайг дагалдаж байгаа хамгаалах хүмүүс ч бидний хинэнч хувцаа тайлсангүй усанд явхтаач зэвсгээ ташаанаасаа салгасангүй. 그들은 한 손에는 창을 잡고 한 손에는 기계를 잡았습니다. Тэд нэг гартаа жад сэлмийг барьсан нөгөө гартаа багас зэвсгийг агсан байна. 대적들을 방어하고 그리고 성벽 짓는 일도 계속했습니다. Дайснуудаас хамгаалах ажлыг хийнгээ хажуугаар нь тэр ариун хэрмийн босох ажлыг хийж байсан байна. 밤에는 지키고 낮에는 일했습니다. Шөндөө харуулна болж хамгаалдаг, өдөртөө нь ажилчин болж ажлаа явуулж байсан байна. 그 산발랏 그리고 도비아가 아무리 회방하고 방해하고 대적했지만은 그들은 조금도 흔들리지 않았습니다. Самбалат болоод Тобиа хичнээн саад бэрхшээлийг учруулж тэр ажлыг болиулах гэж оролдож байсан ч
нөгөө ажил явагдчихсан саадыг учруулж үндэ чадаагүй. 오히려 더 믿음을 굳세게 하고 열심히 일했습니다. Битгэлэн бат зогсоож улам илүү хичээнгүүлэн тэд ажилласан байна. 아마 우리 울라마트르 중앙교회 형제 자매님들도 이 교회당을 건축하고 이전하고 하는 과정 속에서 많은 어려움이 있었을 겁니다. Улаанбаатар төв жуулганы ахын дүүс маань барилгаан бариад хуучин барилгаасаа нааша нүүж ирэхэд дунд нь олон хэцүү бишээтэй зүйл байсан болов уу гэж бодогдож байна. 뭐 여러 가지 안팎에 뭐 반대도 있었을 수 있습니다. Янз бүрийн гадна болоод дотн тэр сөрөг нөлөөж ирсэн зүйлсүүд байсан болов уу гэж бодогдож байна. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 더 믿음을 굳세게 하고 열심히 일했습니다. Тийм байхад үрэл бид нар итгэлэн бат зогсоож улам илүү хичээнгүүлэн хөдөлмөрлцгөөсөн. 왜냐하면 이것이 하나님 뜻이니까요. Яагаад вэ? Энэ чинь бурхны хүсэл юм чинь. 하나님의 복음을 위해서 하나님의 영광을 위해서 반드시 필요한 일이니까요. Бурхны сайн мэдээний төлөө, бурхны суу алдрын төлөө гарцаагүй зайлшгүй хийгдэх ёстой ажил учраас. 그래 우리 하나님이 이루어 주실 것을 믿었으니까요. Мөн бидний бурхан энэ ажлыг биелүүлж өгнө гэдэгт бид итгэцгээсэн. 그래서 이 느헤미야가 성벽을 다 재건하는 일을 완성했습니다. Тийм учраас Нехемия ариун хэрмийг барих ажлыг үндэ бүгдийг нь гүйцэлүүлж тусгасан. 6장 15절, 6-гийн 15, 15절과 16절을 같이 읽겠습니다. 6-гийн 15, 16 дахь ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Ингээд хэрмэн 52 хоногийн дотор Илүүл сарын 25-нд баригдаж гүйцлээ. Бидний бүх дайсан нь үүнийг сонсож, эргэн тойрны маань бүх үндэстэн үүнийг хараад тэдний ихэмсэг харц доошлов. Учир нь энэ ажил Бурхны маань дэмжлэгтэйгээр бүтсэн гэдгийг тэд ойлгожээ. 이 성벽을 재건하는 일이 52일 만에 기적적으로 끝났습니다. Ариун хэрмээ барих ажил нь гайхамшигын дагуу 52 хоногийн дотор баригдаж дууссан. 그리고 그 대적했던 사람들이 이건 하나님이 이루셨다는 걸 알게 됐습니다. Эсрүүлж байсан хүмүүс за энэ чинь бурхны дэмжлэгтэйгээр болсон юм байна да гэдгийг мэдээж хүлээн зөвшөөрч байгаа. 우리가 이런 교회당을 건축한 것도 하나님이 이루신 겁니다. Бид ийхүү чуулгана барьж дуусгасан байгаа нь бурхны дэмжлэгтэйгээр л болж бүтсэн ажил. 이 성벽을 재건하는 일에는 많은 믿음의 사람들이 참여했습니다. Ариун хэрийг дахин барьж дуусгах ажилд итгэлийн олон хүмүүс оролцсон байна. 느헤미야 3장 5절, Нехемия 3:5, 3장 5절 읽어주세요. За 3:5-ыг эндээс уншиж өгье. Түүгээрч барахгүй түүний зэрэгэлдээ Техиочууд засвар хийсэн ажээ. Гэвч тэдний язгууртнууд эздийнхэн ажлыг дэмжсэнгүй. 드고아 사람들은 그 성벽 재건하는 일에 참여했는데 그 드고아 귀족들은 참여 안 했습니다. За Техогийн хүмүүс бол засварын ажилд оролцож хийсэн. Гэвч тэдний язгууртан хүмүүс нь ажилд нь дэмжиж оролцоогүй гэж байна. 귀족들은 돈이 많지 않습니까? Язгууртан тэгэхээр чи их мөнгөтэй хүмүүс гэж тараа штэ тийм үү? 그런데 돈 많은 귀족은 참여 안 했고 돈 없는 서민들은 참여했습니다. Мөнгө их мөнгөтэй язгууртууд нь энэ ажилд оролцоогүй, мөнгөгүй игэл ардууд нь энэ ажилд оролцсон. 하나님의 일을 해보면 하나님의 일에 참여하는 사람이 있고 참여하지 않는 사람도 있습니다. Бурхны ажлыг явуулаад үзэх юм бол бурхны ажилд оролцдог хүн ч байдаг, оролцдог хүн ч бас байдаг байна. 가난한 사람들이 더 열심히 참여하고 부자들이 더 하지 않는 경우도 있습니다. Ядуу хүмүүс хичээнгүлэн оролцоод харин чинээдэх хүмүүс нь тэр ажилд нь оролцгоо байх тохиолдолч ийхүү байдаг байна. 하나님의 일에는 항상 두 부류가 나타나요. Бурхны ажил ийхүү хоёр хэсэгт заашгүй хуваагддаг. 하는 사람이 있고 하지 않는 사람이 있는 겁니다. Хийдэг хүн байдаг, хийдэггүй хүн бас байдаг. 느헤미야 3장에 보면은 그 성벽 재건에 참여한 사람들의 이름이 나옵니다. Нехемия 3 дугаар бүлгээс харуул ариун хэрмийг барих ажлыг ажилд оролцсон хүмүүсийн нэрсэн чагсаалт нь гарч байгаа. 느헤미야를 제외하고 75명이 на옵니다. Нехемиагаас 75 хүний нэр гарч байгаа. 그 이름이 다 기록되어 있습니다. Тэр нэрсүүд нь бүгдээрээ бичигдсэн байна. 왜 하나님은 그 예루살렘 성벽 재건하는 일에 참여한 사람들 이름을 일일이 다 성경에 기록해 놨을까요? Яагаад бурхан ариун хэрмийг барих ажлын хийсэн хүмүүсийн нэрсийг нэг бүршлийн энэ дээр бичүүлдээсэн юм болоо. 상 주시려고. Шагналыг өгөх гэж. 그래서 우리가 서로 형제 자매들끼리 대화하고 교제한 것도 하나님의 기념책에 기록되어 있다고 말씀하신 겁니다. Тэгээс тэдгээр ахан дүүстэйгээ нөхөрлж байгаа тэр нөхөрлж байгаа нь хүртэл дурсгалын номонд бичигддэгэ гэж гарсан байна. 우리가 서로 대화하고 교제한 것도 하나님의 기념책에 기록을 해놓으셨다면 우리가 주님의 일에 참여하고 희생하고 헌금하고 다
다 기록해 놓으신 겁니다. Бидний ахын дүүс хоорондоо нөхөрлөж ярьж байгаа зүйлийг хүртэл дурсгалын өмнө бичиж байгаа юм бол бидний үйлчилсэн, хөлмөрсөн, өрөөл өргөсөн, золиос гаргасан эдгээр бүх зүйл тэдгээр номонд бичигдэхгүй гэж байна. 왜 기록해 놓으셨을까요? Яагаад бичсэн бэ? 상 주시려고요. Шагналыг өгөх гэж. 사람은 모를 수도 있습니다. Хүн мэдэхгүй байж болох юм. 형제자매들은 모를 수도 있습니다. Ахын дүүсэр мэдэхгүй байж болох юм. 하나님은 아십니다. Бурхан мэддэг. 하나님이 상 주실 겁니다. Бурхан шагналыг өгөх гэж байна. 여기 3장에 보면은 그 다음은 누가 하고 그 다음은 누가 하고 그 다음은 누가 하고 그 다음은 누가 하고 그 다음이라는 단어가 계속 반복되거든요. 3 дугаар бүлгээс харах юм бол тэрний дараа тэрийг барьсан, тэрний дараа тэрийг барьсан, тэрний дараа тэрийг барьсан, тэрний дараа гэсэн агуулга давтагтан гарч байгаа. 그 예루살렘 넓은 성벽을 어떻게 52일 만에 완공했냐면은 이 구간은 누가 하고 누가 하고 누가 하고 누가 하고 동시다발적으로 한 겁니다. Яаж 52 хоногийн дотор энэ ариун хэрмийн асар том ажлыг барьж гүйцээж чадсан бэ гэх юм бол энэ хэсгийг тэр хүмүүсийгээд энэ хэсгийг тэр хүмүүсийгээд энэ хэсгийг нөгөө тэр хүмүүсийгээд хойрлож авсан ажлуудаа зэрэг хийсэн учраас. 아마 여기 울란중앙교회당 건축할 때도 누구는 이거 하고 누구는 이거 하고 누구는 이거 하고 이렇게 나눠서 했을 겁니다. Улаанбаатар төвч болгоны барилга ажилд явхад одоо энэ ажлыг тэр хүмүүсийгээрээ энэ ажлыг тэдгээр хүмүүсийгээрээ энэ ажлыг энэ хэсэг хийгээрээ гэд хойрлоод хийж байсан болов гэж бодогдчих. 여러 사람이 여러 재능을 가진 우리 형제 자매들이 마음을 모아서 힘을 모아서 하신 겁니다. Олон хүмүүс олон төрлийн авиастав хүмүүс маань хүчээ нэгтгэж энэ ажлыг барьж гүйцээсэн баг. 그게 아름다운 모습인 겁니다. Энэ бол үзэлсэнтэй дүр. 그래 하나님이 역사하신 거예요. Тийм болохоор л бурхан ажиллаа явуулсан баг. 여기 성벽 안에 10개의 성문이 있었습니다. За ариун хэрмэн дотор болохоор тэр 10 хаалга байсан баг. 자, 성문을 통해서 우리가 교훈을 받아보겠습니다. Тэр ариун хэрмийн тэр хаалга тосбор голдон хаалгануудаар дамжуулан бид сургамжийг авах боломжтой. 문은 예수님을 의미합니다. Голдон хаалга гэдэг нь Есүсийг бэлэгдэдэг. 예수님이 내가 곧 문이니 나로 말미암아 들어오면 구원을 받고 이렇게 말씀하셨죠. Есүс би болууд надаар дамжигч нь авралыг олж авах болно гэж айлцсан байдаг. 우리가 문을 세운다는 건 개인적으로는 구원을 받는 거 얘기하는 겁니다. Хаалгыг босон байгуулна гэдэг нь хувь хүн би сэргэлтийг олж авч байна гэсэн үг байна. 성벽은 외적의 침입을 막는 거죠. Ариун хэрэм гэдэг нь бол гаднаас ирж буй дайралтаас хамгаалах зорилготой барь. 구원받은 이후에 우리도 믿음의 성벽을 쳐야 되거든요. Авралын дараа ч гэсэн бид нар итгэлийнхэн хэрмийг сайн босгох хэрэгтэй. 세상과 구별돼야 되거든요. Энэ ертөнцөөс түүгээрээ тусгаарлагдах хэрэгтэй. 세상과 마귀와 싸워야 되거든요. Энэ ертөнц болоод бозор сүнстэй тэмцэх хэрэгтэй. 여기 10개의 문이 나옵니다. 10 төрлийн хаалга гарч байна. 첫 번째 문이 3장 1절에 때 대제사장 엘리야십이 그 형제 제사장들과 함께 일어나 양문을 건축하여 양문이 나옵니다. За эхний хаалга нь Нехемия 3-ын 1 дээр гарч байгаа. Тэгээд тэрүүн дахиж Илияшиб ах トゥ дахжтай хамт болсон хонины голдон хаалгыг барив. Эхнийх нь хонины голдон хаалга байна. 요한복음 1장 29절에 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Иохан 1-ийн 29-р ишлэлдээрээс харах юм бол харагтун ертөнцийн нүглийг үргэж бурхны хураг. 예수님이 양이신 겁니다. Есүс бол хураг баг. 어린 양 우리를 위해서 대신 죽어주신 양인 겁니다. Хураг бидний өмнөөс өгөж өгсөн хураг баг. 양문을 세운다는 것은 내가 참으로 구원을 받은 사람이냐 자기를 점검하는 겁니다. Хоньны голдон хаалгыг барина гэдэг нь үнэхээр би гэдэг хүн чинь аврагсан билүү? Үүнийгээ бодож үзнэ гэдгийг эхэлж хэлж өгсөн байна. 나는 참으로 어린 양으로 죽어주신 내 죄를 위해서 대신 짊어지고 죽어주신 예수님을 믿고 있는가? Би үнэхээр миний гэм нүглийн төлөө өгөж өгсөн, хонь болж өгөж өгсөн эзэн Есүс итгэж байгаа итгэл надад байгаа билүү? 그 예수님을 나의 구세주로 받아들였는가? Есүсийг аврагч эзнээ болгож хүлээж авсан уу? 그리고 그 예수님을 계속 만나고 예수님과 교제를 나누고 있는가? Тэр Есүстэй уулзаж ямагт нөхөрсөөр байгаа юу? 요한복음 10장에 내가 문이니 나로 들어가면 구원 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 이런 말씀이 있습니다. Иохан 10 дугаар бүлгээс харах юм бол Есүс би бол үүд өгөөд надаар дамжуулагдана, аврагт бөгөөд надаар дамжуулдан бүх зүйлээр хангадаг болно гэж хэлсэн байдаг. 양문을 세운다는 것은 내 구원을 확실하게 하는 겁니다. Хоньны голдон хаалгыг барина гэдэг нь өөрийнхөө авралыг баттай болгоно гэдгийг эхлээд хэлж өгсөн байна. 3장 3절에 어문은 하스나의 자손들이 건축하여 여기 어문이 나옵니다. 3-ын 3 дугаар ишлэлдээрээс харах юм бол Хасенахын хүүгүүд загасны голдон хаалгыг барив. загасны голдон хаалга гарсан. 이 당시 어문은 실제로 물고기를 잡아서 그 성에 들어오는 문이었다고 합니다. Энэ загасны голдон хаалга гэдэг нь тухайн цаг мөчид загсыг бариад энэ загасны голдон хаалгаар барьж ирсэн загсаа тэр хэрэмдөө явж оруулдаг байсан гэж байгаа. 베드로는 물고기 잡는 어부였습니다. Петр загас барьдаг загасчин байсан. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 나를 따라오너라 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Есүс түнд айлтж хэлэхдээ чи намайг даг.
Би чамайг хүмүүсийн загасчин болгох болно гэж айлцсан байна. 베드로는 살아있는 물고기 잡아서 죽여서 배 채우는 사람이었습니다. Петр болохоор амийн загсыг барьж алаад тэр завиан дөргөдөг хүн байсан баг. 그런데 이제 예수님을 만난 이후로는 죽은 사람의 영혼을 살려서 하나님께 바치는 일을 한 사람입니다. Есүстэй уулзнараа тэр өгчсөн байгаа сүнсийг барьж аван Есүстэй уулзснараа амьд болгодог ажлыг хийдэг хүн болсон баг. 어문을 세운다는 것은 나는 정말로 사람들의 영혼을 건지고 있는가? Загсны голдон хаалгыг барьж байгуулна гэдэг нь би хүний сүнсийг аврах ажлыг үнэхээр хийж байна уу үгүй юу гэдгээ бодож үзхийг хэлж байна. 나는 죽어가는 사람들의 영혼을 살리는 그 일을 하고 있는가? 그걸 점검해 보는 겁니다. Би өвчсөн байгаа сүнсийг амьдруулах аврах ажлыг хийж байгаа юу үгүй юу гэдгээ бодох үзхийг хэлж байгаа. 3장 6절입니다. 3-ын 6 дугаар ишлэл байна. 옛문은 바세야의 아들 요야다와 부수두의 아들 무술람이 중사. 여기 옛문이 나옵니다. Басегийн хөө Йодията болон Бесодиагийн хөө Мишулам нар хуучин голдон хаалгыг засуу. Хуучин голдон хаалга гэж гарсан байна. 이스라엘에 어떤 큰 문제가 생기면은 그 지도자들이 장로들이 그 옛문에 모여서 그 문제를 의논하고 해결했다고 합니다. Израилийн ард түмэн Израильтууд хэцүү бэрхшээлтэй хүнд асуудал тохиолдох юм бол Израилийн ахмадууд хуучин голдон хаалган дээр сууглаж тэр асуудлын талаар ярьцдаг байсан гэж байна. 하나님의 말씀에 따라서 재판한 겁니다. Бурхны үгийн дагуу шүүхөрлөг явуулдаг байсан гэсэн үг. 하나님의 말씀이 항상 기준이죠. Бурхны үг бүх гол цензур нь болж байсан гэсэн үг. 하나님의 말씀은 불변, 변치 않습니다. Бурхны үг бол хувиршгүй. 옛 진리입니다. Хуучин голдон хаалга гэж байна. 처음부터 하나님이 정해놓으신 법칙이죠. Хуучин гэдэг нь болохоор анхнаасаа тогтоосон зарчмын дагуу явуулахыг хэлж өгч байгаа. 우리는 구원받은 성도는 항상 불변하는 진리의 말씀 중심으로 살아가야 됩니다. Аварсан хэр сэтгэлжүүд нь хувиршгүй туйлын үнний үгийг зурн бариад амьдрах хэрэгтэй хүмүүс байна. 나는 하나님의 말씀을 중심으로 살아가고 있는가 자기를 점검해 볼 필요가 있습니다. Би гэдэг хүн Бурхны үгийг төвлөрч амьдрж байгаа үгүй үгүй юу гэж өөрийгөө эргэж харж шалгаж үзэх хэрэгтэй. 느헤미야 3장 13절입니다. Нехемия 3:13 골짜기 문은 한운과 산우와 거민이 중수하여 여기 골짜기 문이 나옵니다. 3:13 ханун болон заногийн оршин суугчид хөндийн голдон хаалгыг засуу. Хөндийн голдон хаалга гарч байгаа байна. 골짜기는 쏙 들어가 있는 낮은 곳으로 가는 곳이 골짜기입니다. Хөндөй гэдэг чинь болохоор нам дорд газар руу орж байгаа хэсгийг бид хөндөй гэж нэрлэдэг биз? 예수님은 가장 높으신 하늘의 영광 보좌를 버리고 가장 낮고 천한 이 땅에 내려오신 분입니다. Есүс хамгийн дээдийн өндөр байр суурь орхин хамгийн нам дорд газар руу бууж ирсэн байна. 짐승 먹는 구유 위에 태어나셨습니다. Тэр амьтдын тэжээл идэг тэжээлийн дэвшин дээр төрсөн байна. 나귀를 타고 예루살렘 성에 들어가셨습니다. 일진이 도트로 унаад Иерусалим руу Есүс явж орсон байна. 가장 겸손하신 예수님. хамгийн даруй Есүс. 나는 구원받은 성도인 나는 그 예수님처럼 겸손한가? Аврагдсан Христ итгэгч би гэдэг хүн Есүстэй ижилхэн тийм даруй байж чадаж байна уу? 그 예수님처럼 겸손할 때 그 예수님의 일을 할 수 있고 예수님의 복음을 전할 수가 있는 겁니다. Есүс шиг даруй байх үед Есүсийг амьдрч болно. Есүс шиг сайн мэдээ тарааж чадна гэдэг хэлж өгсөн байна. 자기를 높이고 마음을 높이고 사람들에게 주장하고 어떤 것을 자랑하고 이 사람은 예수님 복음을 전할 수가 없습니다. Өөрийгөө өргөмжилж, өөрийгөө бусдаас төвөөлгөж, бардамнаж, бусдад захирч, бусдыг удирдах оролж байгаа хүн Есүс хэрэглэдэггүй гэж хэлж өгсөн байна. 그다음에 14절입니다. Тэний дараа 14 дугаар ишлэл байна. 분문은 베탁게렘 지방을 다스리는 레갑의 아들 말기야가 중사. 여기 분문이 나옵니다. 14 дугаар ишлэл Бет Хакеремийн дүүргийн захирагч Рехабийн хүү Малхия хаягдлын голдон хаалгыг засварлав. Хаягдлын голдон хаалга гэж гарсан байна. 분문은 쓰레기 버리고 배설물 버리는 곳입니다. Хаягдл гэдэг нь болохоор хог хаягдлыг хайдаг газрыг хэлж байгаа. 아주 지저분하고 아주 더러운 곳이죠. Маш их бохор заман тийм газараа гэсэн үг байна. 예수님은 영문 밖에서 버림받으셨습니다. Есүс нь хаягдлын голдон хаалганы гадаа хаягдсан байна. 그 영문은 영광 받는 곳, 편안한 곳이지 않습니까? Тэр одоо суу алдрын хаалга гэж байдаг. Тэрнээс гадна хаягдсан байгаа. 그 영문 밖에서 그 골고다 십자가 언덕 위에서 못에 찔리고 창에 찔리고 가시에 찔려서 죽으셨습니다. Тэр суу алдрын хаалганы гадна хаягдаж, голоотын толгойдоор ортож, хоёр гартаа хадаас тэр толгойдоо өрөөсгөн бүхий л тэр зовлон зүдгүүрийг бидний гимнүглийн төлөө амсаж өгсөн байна. 고난 받으신 예수님. Зовлон амссан Есүс. 나는 그 예수님으로 말미암아 구원을 받았는데 그 예수님처럼 고난 받고 있는가? 자기를 돌아볼 필요가 있습니다. Есүсээр дамжуулан аврагдсан мэхнээ
Есүсийн төлөө би зовлон амсаж амьдрж байгаа үгүй юу гэдгээ үгээр дамжуулан бодож үзэх хэрэгтэй. 모세도 자기 백성들을 애굽에서 구원하기 위해서 애굽의 좋은 보화와 영광을 다 버렸습니다. Есүс гэсэн өөрийнхөө ард түмнийг Египтээс аврахын төлөө өөрийнхөө тэр суу алдар ихэн байр суурь бүгдийг хайсан ба. 사도 바울도 자기 민족을 구원하기 위해서 잃어진 영혼을 건지기 위해서 자기가 가진 모든 것을 다 잃어버리고 배설물로 여겼습니다. Илч Паул өөрийнхөө үндэснийг өөрийнхөө гэр бүлийнхнийг аврахын төлөө өөрийнхөө мэдчихсэн бүхий л боловсрал мэдлэгээ хог шармыг тооцсон бүгдийг гармууд нь гаргаж хайсан гэдэг ба. 나는 지금 예수님 때문에 복음 때문에 무슨 고난을 받고 있는가 자기를 돌아볼 필요가 있습니다. Би Есүсээс болоод би сайн мэдээнс болоод юу н ямар зовлон амсаж амьдарч байгаа вүлээ өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 고난 받을 때 그 분문이 세워지는 겁니다. Зовлон амсах үед энэ хаялал эргүүлээд босон байгуулагддаг.